long ka ke jingkar khu ka bakrau na ka benta kisnong makam kendong hagaba menta ka sngi ka nyau tari ku no pra arhajar arbulai na ka liang ka menteri bedai pet ya katanat ka koj ka khia jong sarkar jilla ka kong amperin lengdo kalu yo ban pli pajba ya ka jaka sumar ka sub center habok ka snong Mawkyrwang Southwest ka Hills District Hakabalay don langru daw ba rinik don langdo tongkar MLE ka Mawkyrwang laban kedaw baya kani ka sub center kabadon hapo snong Mawkyrwang kabala depan mang arpsan lak tengka langba ka National Health Mission jong snem arhajar khat lai kadai ka wei ni ke jaka ban ai sumar kaban pej ni kedup na ka benda hanriu teli kisnong kata kisnong mau tang den nong nam Mawkyrwang mau bri mau san bat lum pengan kibai pat kibai don lang hagani kasngi ki kentup yo ba ai lauren yang video Mawkyrwang u Dr. FR Lartang District Medical and Health Officer Southwest Hills District ba is naitang sorar snong Mawkyrwang ki Dr. ki Asha bat kibai kasok kita kaba don tangli ang Mawkyrwang ka kentup yung real telekisinong ka nomnam ka Mawkyrwang ka maubri Lumpangat, mautang den, bad mautan. Ini ide kisnong kibang mati kijike na kapot. Abadon kijing sitom, abadon bayok kulong. Nilahapan kita kapilian ng nisa mo kuya. Tenteng ikulong, ihaban, bekot ng siya maliki, naig-naiging nga yung kabila. Kaya ka bang nasukwa bang kadaw? Kahita dito ang nakasang ng kadaw nito, ikasyong at madam, umnog sa ibang tinamar kita, niliyak sak, bag niliyak kerpat, nakapor ko. Ini snowdon box, si kaday bag kaday kasni kabansa, rintan ma. Aka history dumikasno, aka history dumikasno. Pag nasabi ang kanong ka-report na kamita yung madam, kapag pynpoi halo kani kadaka kapag tam na po jauh ka district batas state tinamar kata minda wa banda kren sibuni ikila matini sa turok idam tam karek karyang ro idam tam but kiwi ki development iba kum kane kasnong kabadang sabi kane kadong kapan kabadang sabi hidang dong tam na kapor sa bagalong kabala elay niyak sad banlay panmi kano kami kagabi pagtampaw ni kita dito na kabanta jong kini kisnan subhanallah ikun ipatay jong ibang emma kani kadong kahan kabae kani kenamar kata tangkaway kabang sikwa banong ban kerku kerdo ban tibok yang niki Ma'am, habang pilakpoy huli, bag na doon sa gentleman, habang pilak kairo lang yun. Kanong doon, kanong 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 doon, kanong kanong bag pynpoi sok, kalaying lasan, lambat itun kiti. Bag nang ay itin sa kli, kabakang ganay sa siyo. Ya karibat ka jag panrew, kabadon na po yung kanila step bag. Asibunan, may salak ng penterikan bahaya dari ke sub center, baga kermen bakatay ke sub center, kandi ke jaka ke bapinyo, ya dijin bentoy, jong itenang dibaper dibaperekam nak kabenta kakot kakya ya diupat mak. Dawai lem nak kabenta kajongi, na mangila menglong dinong yalam dibala bansyak kang season ya kini dijin season keu ni dijin tapi wala siya malakas ni kicing imudong ngadway ba ulay untuk ku ibay na kadang-kadang mo sosnong ba renitun thank you so much boki walang yang nga sa kinigitata kaday ka challenge ka ba nahitay yang nga sibon pinangsor boki lukit complain mungkin dia mungkin hak bansyak mungkin itu batang kesurok ko pynpoi pinong answayaki le swayaki pa doktor swayaki pa dawai swayaki ya kajing pynpoi yung dawai ha kanila sub center we will be using the drone technology imanda with drones hindi kikinja helicopter ibarit
PCE bagi wan kiang haka di caka ya si hakum kami ka caka kaba madan kumi inon ra iki dawai di shin di jongti but ngakermen ba kata kandai ko wei kadenti ko banyalam ya pi syaka kot kya kamba na kaliang jong inventory rang ba jong gejala jongi ibaklem la bandon lang hang ni dokumen ilapha e ba renikan bat yanga banwan mangi amut isipai jong kani kesota banwan mangkni ban pe bat ban sofu i dijing e jong pi bat anget ba compare la data history ko punpao ba kundang bawan inong yalam jong ka juk menta tiper inong yalam jong ka juk menta gide inong yalam tiba sisir pila pun kamti kambol mo pi kipata ini lumilong nong yalam nilong kisipai ko jong pi ban rat makmak panalam ya ka roy ka pa ka pot ka kya ka development na ka benta jong pi baro siya jago ini di media dia ba Hadien bangala ya itu kelenti la damdam besar di bijing dawa di bareli di MMA na kabita jongki nan long mga kapan yarap i nampan ni kini bijing dawa jongki ibay akli ibay shibon ni ibay akli di kitbok kitwang ni kilong kami termen ba pinyo ya kakakajinsok bangka ya kitpun jongki kakatay kejaka kabalong kabakput kabasuba bat kababha na kabenta omtang jongki hindi na kabenta ikulong kibapin malam banroy parong para kaneka snong kabait jongki bad minhak wanra ya kalibot kedong katakajingkya na kabenta bangka ikulong nga tentu ya ka hands Foundation NGO. Madam, you have taken up the challenge. Please deliver your goods. Deliver your goods. Because as we signed the MOU, madam, we, at least I did not know that they will send you to a place as far as this and as difficult as this. But every time you save a life, you get blessings from God. This is how we Christian communities think and believe, and that's what drives us forward. The MLHP, the ANMs, the staff nurse, the doctor, the heart, the center, Snobha, Trey Shikam, Nikai, the Ginong Shong, the hygiene, the cleanliness, the Jingdom Tam, what all naduk tinga jabo. Kalau kapok kajingdok tamod kapin hakakordit yung kajing jabo kajing bamla ban pynpoi ban pikir ya kajing gusong pi pinyo ya kapot kakya robha nga ay kudlay takto ni di Rio tiba ganang ni mentakas ni bagi ay kajing kudlay di bakraw nakabenta ka sultan ka dungi. Manintong iba. Piktay kong mopi. Ang tandet ya itay ilay sa kamera. Iba pitay ba. I-contractor siya yung baro la surrender yung la. Uday yung IP ka buwan ka kapang. Kaping lang kiyo magiging contractor ka yung mo. Naman Lem kajing fresh ikam kajong kikinig inong song binuyo ya kataka subcenter. Subcenter. Lada doktor pile unta para bring dan kanu kariwa ang IT nai ublay untuk kuyi ya kajing lem ladi kajong pi bokiwan thai sa kadong thanya jong wala pidin specialist. Uba kakay kakya kadong kam hakami ka thain. Kulay sibon Dr. Latang masungo iti sibon. Ito na subsentarte nanti ane sabnang nung ti kermen bu tin sa cho suk lai ni hakmat Jadi semar. mentua nempong haporung di injek ti di Mawkyrwang de nalaan ha pejabut di mende cili adik
di lem ini ibu debu inong tereyong ane halaki mana si mana beli por habu long kila bon chnong bon kin tweet bu kin di long ki por ki chu mana bene por ki chila arbne la ne lai bene pynpoi aduk le kerta dang angin oh jet dah kerta tu kan nangเป็นผู้ดีnang mo ipor snem nang bukan long kabu la bun trakam la wa por katal kidang la bun le la Hadien habot kamut kanang plan mu kuba ti si kermen bu kanang